Pai le ta sa siam se u promise bun ai ba me pai. Ta memot ban ong ba bero arngot ki bahai maya. Laya pide. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Uway na ginong jong kasinjuk kirang baksinong opo selong uba arju dakhar ulabu jengkeli yo try petrol pump balaki kot isla ba usimwai ya ka Anjali petrol pump nak sipai kadang MNM bad hadin kata on saya keren ya ka jingyo jaka jong u balsna ya ka petrol pump bathamai jong u ha ka jaka jong ka veterinary ha opo selong uba arju ulong ba on saya keren chakmat tat on dalai I ya ki kot isla. Kabanding kong ngi ai ko blay pa office ma nakaliang jong video la simkhia penginyo penyawan akan ka jaga ka sports inspection kumangyo ajing tip kamatai I kan kalam continuing process kaba nakaliang ka jong sarkar kala handover kan ka jaga ma sigiri simet pada dipej kan ka petrol pump pada nang tepa Anjali petrol pump ningkong de ngi nakaliang sanjung iko pan sha kan ka long ba ndai bangi persya mak taka de badingkong ni kinu ki orders ki bawan kinu ki ke kuat rumah imdan kanu rejik persya rek ai ke bangi kuat kalau bangi yo pan persya minta kasih hang ni kan ka hearing golong ba ngi kuat yo try yo ka jaka bun ai ka submit di documents syangi ka sunjuk bangin page ba kumangi soto bakate ka petrol pump ke badan apa Anjali kadai ka defense land ma la benlong begini gila list apa ke defense de hadu akan ka por ka bakadai ban handover ma la kata ka list period kadang MNM ne ka ega jinga dai ka jongki di documents ka bede baka defense ma yei tangi pan de nakaliang ka jong try ni konglong reluctant uang baula ash pa kot rengi pa lamba jongi video ibade ba convene kan ka jinga kendo lang tingi insist ba bau neutral un lamba jong video kini documents berkhaj bat ngi kum ka sanjuk in sapek ya kata in study kita ki documents tingin long syai hang ne ba lakadaihi bakatika petrol pump boros kata karon klempat yo ya kata extension da kata list period kala long kala labs daga ngingin happen persya kumno fin compensate ya government land ya ka eke jaka ka bakal list kala labs kata ngi ben syai ba kata ngimla ben pediang hari la kata list period ka jung upat kadang long valid de ngi ya ka wisdom jung government tingi nak senjuk ngin nang ya keren ni kata itah ditangi tai pun ko ben syai aswa bangin ya cepat akan wan kan pom kan jaga try pen pa boy ong bakadan be pokok kuat nanta kini kita dengan penai kita dokumen mah ku aban tim nomor ngi kumang keren hi bangin pu abn le persai ka kuat ruling la kata ku ruling kalong nomor swa bangin le kono yo odon ko contempt of court tingim pu abangin ngat ta contempt of court ini akan kum ruling ke baka ai ka kuat hi tengir ngina hadin bangin la yo kita dokumen sebaro khat ijogu tingin sa sik yaki opinion legal opinions ke jongiru ten nang tu patin siya shkaman Hey, up! Ruko, Shwaba finshet da ka jo shi ka jo ko umpinyang balapan don kam. Up shwa, namar ka ne ka kta ya ka kot ka kya jong fi pat ka mariang rukum jo. Da ka bashet da ka ne ka umpinyang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pim day pat bante siya nala ne bantang pendono. Henry, minta ka ruko neka repurpose use cooking oil scheme kala ban penkala ya kane ko umpinyang siya ka biodiesel. Tinamar kata limba ka ruko kakot kakya pat kamaryang rukan umktasyo.